Lagip ti napalabas. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Naragsak nga ingkay panagdangdangag. Ti surat nga intay drama ita, ket nagapu iti pagayam, akayat na ti agpailingad itinagan a Ronald, ti Ilocos Norte. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan a Ronald. Naawisakmat a nagsurat tapno inak ibinglay tinagbalin a padas ko, may papan kan ayat. 5 atawan mi idin nga agayan ayat kan ni Grace, idi nagabrudak. Inaramid ko ti kastoy tapno ti kunak kat makaornongak iti usaran mi nga agkalaysa. Iti unag ti 3 atawan ti panagin na dayumi, makunak anasaya at met tinagbalin a relasyon mi. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, idi nagawid akon dito'y Pilipinas. Kastoy man dagiti pasamak. Talaga gaya mapudno tinatamag ko. Ngadan sa balya mang parparagsakin ka. Sorry, Ronald. Sapay ko mata mapakawan na. Jaklaim pagarap. Amaramid mo ti kastoy kanyak, Grace. Isumat na gayam. At di mon sungsong batan tagiti awag kan text ko ken ka. Kaputa naragsak ka ni ti sitong ti sabali a lalaki. Kat tinasakit. Laklakay pay iti sangapulo at awan ngam siyak. Ronald. Kaano kayo pay iti dayjay a Jake? Agmay sa tawan kami, Ronald. No kasta. Nabayag gaya mo naluklukwan nak. Saan ka aluklukwan? Di mat imbagak idikan ka awaswasan tan ti relasyon ta. Gapot na awanan ti panagayat ko kan ka. Ngam ko na mga agsarita ta, apaman ang makaawit ka. Ita, kasta ti ibagam kanya. Inpay kumot amin ken ka. Intad ko amin akasapulam. Impaay ko taglaplapusana na pamatag ko ken ka. Si ka na ang tinagbalin alubong ko iti nagtimano at awen. Yung una yan, takas lang gayam ti subad mo kanyak. Nagsakit, Grace. Nagsakit. Sorry, Ronald. Aklunak abasol ko. Ang panagkunak ka talaga siguro asaan adatatin na ituding para ititunggal maysa. Iso asapay kumataawata mong tiga sa tado ha. Lipatan na kun. Kat lipatan kamatan, Ronald. Kastalaan ka di kalakakan ka ti amin. Ha? Ronald, namin ano ka di nga ibagakan ka. Asaan kan nga ay-ayatan. Ni Jake itan ti ay-ayatan. Kat agkalaysa kamin iti mabi. Talagang awanan makalapad pa iti panagkalay sa da Jake ka ni Grace. Agasawa dan na talaga. Wan nga roda. Ladies and gentlemen, may I present to you the newlywed Mr. and Mrs. Jake and Grace De Vera. Wow! Congrats! Congratulations! Sa wakas, officially, Mrs. De Vera matlangan ti best friend ko. Nabayag nga inururay na daytoy akan nito, Ronald. Oh, dayjay, pirpirmaan dan ti marriage certificate na. Ay na, maragsakan na ka talaga para iti best friend ko. Uy, Ronald! Umisam ka mat, Nagunagmatday tanasan na ay mo, Ronald. Carol. Sa bagay,
Maawatan ka matkit di Amok nga ay ayatang pailaang ni Grace nga aging gaita. Si kamat nga na talaga ti imo na nga inayat na. No saan lang nga dimteng ni Jake, amangan no si katikadwa na nga adda iti sangwanan ti altar ita. Carol. Ang talaga akasta ti biyag. Ag-move on kakit din. Naragsakan ni Grace iti sidong ni Jake. Isu arumbang nalaang nga agbalin kamat anaragsak para kenkwana. Oo na. Naragsak mo ikat para kenkwana, Carol. Sigurado ka? Uwan, kunak lang araw na. Magsarita kami sakbay ti panagkalaysada ni Jake. Inbakan ko na. Arespetuhan kan suportarak ti desisyon na. Nasaya at matngarod no kasta. Di kagdanan. Amok kan mamati amasarakam tumat lang ti babay apud-pud no amang ipatag. Kan mangilalakan ka. Congratulations, Grace. Ronald, kunaklakit din na saan ka makadaray iti kalay sami kini Jake. Mabalinaya mo ta saan. Amumat no kasano ti kinapatag mo hanyak. Isosan na mabaling nga awa na kiti pinaka-espesyal nga aldaw ti biyag mo, Grace. Agyaman na, Ronald. Oh, Ronald! Kumusta? Okay lang, pare. Congratulations. Agyaw na, pare. Oh, kat sa dinong iti paghanimunan niyo, pare. Ha? Ichay Europe, pare. Austria, Italy, kan Germany. Sa kamin to agpa New Zealand. Wow. Sabali talaga tibak na nga niya. Wan pare. Siyempre, kaya't kumat, ngay kang iti memorable honeymoon ti asawa. Isuwa talaga, ti insagarak. Excited ako na yan, Jake. First time ko timapan ije Europe. Oray siyak, mat. Babe, oh my God. Tas ikan suwanta tangi na dumupay bisita ta. Pare Ronald. Sige lang, pare. Mabiit na ang Jake. Oh, apay, babe. Sikapay lang ti mga sikaso kadagiti bisita. Kasaritak labiit ni Ronald. Mabalin? Okay. Mano minutes, di pa nagsarita yun. 5 minutes, babe. Okay. Siya pala ang aron, di magsarita. Kadagiti bisita ta. Ronald, sorry. Amok nga aging gait na. Kat masaksaktan ka pa ilangan. Grace, pangasim. Di mo ko man ipalagip kanyak na ita. Araramidok mo't amin ang kabailak. Tapno agmubo. Ang mga nukal pasanda ito kat agsubliak matlangi di Japan. Ronald. Apay nga aging gait sakit. Agkid-kid daw ka pa ilangit ipamakawan kanyak. Kasalamat din agbababawi ka nakikalay sa kini Jake no kasta. Banag ka saan man? Saan ka di? Gamin, magitak mo ta naragsak kayo doon. Iso aparan niya pailaan ko mati pa nagsorin. Kaya't ko lang asiguraduan na talaga nga okay kan, Ronald. Siyempre. Saan? Amunday ta, Grace. Ronald. Ang amok nga awan ti sa bali at tulungan na. No diti, maging okay ak tumatlahan. Ayong gaya. Nagyaman ang iti wedding invitation mo, ha? Imaya, tapos may pakita ka na kasagana ako na mga awat iti napasama ka data. Your presence is highly appreciated. Thank you so much. Agyaman ak iti amin, Ronald. You're always welcome, Grace. Best wishes. Enjoy your life with Jake. Kat no, kiakton iti 100%. Mabalindak tumutan nga alaan nga agbalin aninong ti anak kayo.
Sigurado ka kadi iti dayta desisyon mo, Ronald? Uwan karon. Agsubli ako di Japan. Tapno may luliwag ko tinapasama kada kami kini Grace. Sa bagay, gusto mat kiti dayta desisyon mo. Katsapay lang ko ma. Tagsublin tumatla ang tisigod a Ronald, anaam-am mo. Agyaman na kiti kanayon na parang tultulong mo kanya, karon. Pinapudno na. Jak unay narik na tiliday. Iti napasama kada kami ti best friend mo. Gapu iti kanayon a panangan andingay mo kanya. Anya ka kadi, Ronald. Awan anyaman na. Maragsa ka na ka makatulong kan ka. Kan ar-aramidik ti kastoy, kas panagkid daw kumatlaangan iti pasensya. Gapo iti inaramid kan ka ti best friend ko. Amukmat nga inayat mo unay ti gayam ko. Isu na lang tadimteng ni Jake. Jak mo kiti babalaw ni Grace and then napasama kiti relasyon mi. Talaga siguro aday iti plano ti Diyos para kada kami. Talaga siguro asaan ada kami taggagasat. Iso kas jeti napasama kada kami. Ronald. Nagkasaran ti best friend mo. Makitak matanaragsakan iti sidong ni Jake. Iso nga awan nga rodan ti rason. Tapno pagtalinadagpay dito'y puso. Hello? Hi, Carol. Ronald? Siya nga ron. Oh, kumusta kan? Sa dino ti ayan mo ita? Dandan di ka na hibusesan ah. Anda kita dito Canada. Hanggang planong tayo gawin dito Pilipinas. Tapos nagbakasyon. Wow! Ay kat nasaya at nalagip nakpay. Kalpasan ti 5 atawan adi ka nagparparik na. Oh, good. Kumusta ka man din, Carol? Ada ka din ng asawam? Ah? Awan pa'y nga, Ronald. As in, single ka ba ilaeng? Kasta ka di? Yes na yes. Diyak pa'y laang mat nasarakan ni Mr. Right. Okay lang. Tanapintas matlat ti karir ko. Imbang man, nakalagip ka mat nga agawid dito'y Pilipinas, Ronald. Siyempre, Kahili ko mat ngaminan di tayo. Good decision, bro. Maragsa ka na kamakaam mo nga agawid kan nga agpaiso dito'y Pilipinas. Welcome home, Ronald! Hi, Grace. Oh, Ronald, nagawid ka gaya man manipod Canada. Kumusta ka? Daytoy, okay lang, Mad. Sika, kumusta ka matan? Daytoy, okay lang, Matt. Ang naklaatak at talaga iti isa sa rongkar mo, ha? Nakaamam ngay adito iti balay mi. Sino kumapay ngay? Gatibis spread mo, Kasta ka di, imbag man ta nalagip nakapinasyar. Kunaklakit din no nalipatan na kon. Mabalinaya mo ta kasta. Sika ka di pa iti malipatak. Ang api ang nagawid kang agpaiso, ha? Sigurado ak anapintasan ti biyag mo iti Canada. Saan mo't nga kami nakanituhot naragsak ti biyag iti Canada? Siyempre, naragragsak latamat pasyaram mo ti lugar anak kaya nakam kandem makalam. Sa bagay, ang agsubli ka matlaan ka di iti Canada? Uwan No kasta nakabakasyon ka na ang gayam. Aginggat ka ano nga iti kaadam dito Pilipinas. Nabayag siguro dito 6 months. Masapul hagsubli aki di Canada. Tapno, maminting ko ti residency required para ti citizenship ko jay. Kasta ka di? When? Mabiit lang nga rod ta mga alak iti meriendaan ta. Kabayatan ti panagsarsarita ta. Sige man nga rod. Tani, kaslaado ti pag-istoryaan ta. Kumusta kayo matin ka ni Jake? Okay kami lang, Matt. Kinapuno na. Aduti na istorya ni Carol kanyak. May papan kada kayo kini Jake. Ha?
Ni Carol at talaga, nakaun-unamanin ang nag-istorya ti Loka. Pudno ka niya, saan kayo madan iti anak, kini Jake, Grace? Wan, saan kami ang maadan iti anak? Gaputa da diferensya ti matres ko. Isong agbababae matanda sawam, kasta ka di. Saan ta napagsaritaan data, Ronald? Nuluklukon na kada sawam. Apa di mo paila ang sinaan? Saan mat akas tala ang kalakanan ti amin, Ronald? Agasawa kami. Nagkasar kami. Kan may sa ay ayatak ni Jake. Grace, saan mo adisip ti kastangar aramiden ni Jake nga? Iti kasta ka sa saan mo. Nasgan lang kumaamas ayatan kan ipatag na kapay. Saan ka takasta saksaktan na ka? Ronald. Rabang nalaan ko mga irespeto na mati kinababaim. Sana gaputa saan ka makaanap? Kat kastandar aramidan na ken ka? Dahito yan ti kararagsakan nga daw iti biyag ko, Ronald. Thank you for loving me. Siyak turong bang agyamang ken ka karon. Ngamin, kamodyanan na. Inaklon nak mo langan. Siyempre napanunot ko ngamin, ngawan matan ti rason. Tapno ibay-bayag ko pa iti panangaklon ko kan ka. Amang ibawing mo pa iti sabalit. Sayang mat. Onya? Nasaysaya aton ngay naklon ka adagos. At least, maibagak ako kwakan. Awanan makaagaw pa'y kan ka. Di ganto pula sa babawi, ti panangaklon mo kanya, Carol. Hi, Carol. Oh, Grace! Hello, Ronald. Hello, Grace. Oh my God, Bes. Agtugaw ka. Saanin, Bes? Adda nga min sarakak a kliyente dito restaurant. Kasta ka di? Wen, Bes. Oh, kumusta? Anya nga iti madamag. Well, napintas adamag, Bes. Anya data, Bes? Nobyo ko ni Ronald. Nobyo mo ni Ronald. Kunang, Carol? One best. Kasta ka di? Yes, best. Sige agsi arak labit. Kaslamad imat ng tityan ko. Okay ka kadilaang, best? Uun, best. Okay aklaan. Medyo madilaang tirik na. Hello? Hello, Grace. Ronald? Kumusta ka? Okay ka din tirik na? Uwan. Okay ako, Ronald. Nasaya atan tirik na. Iso na lang ang tamalmaldayak kita. Ngamin, agmay may saak lang dito'y balay. Kasta ka di? Urayan na. Umayak di tayo tamat lang. Saanan, Ronald? Ang mga makadisturbo ak iti happy moments yung kini Carol. Anda kita dito'y balay. Itay pa nag-awit ni Carol. Umayak dita. Urayan na. Sige. Sikati makaam mo, Ronald. Mangan ka lang nga mangan, Grace. Agbusog ka. Agyaman na, Ronald. Talagang inasikaso na itang alta. Sa bagay. Kasto'y matikanayan nga aramidam ili kanya. Basta masigurado lang nga nasa ate ka sa saad mo. Okay ako. Kampante ako amang panaw kain ka, Grace. Ronald. Ang di mo rubang tagtalin na idlatan dito unag tibalayo. Naskan nga iliw-liwag mo matrik na. Rumor ka. No kasapulang nagtrabaho ka manen, aramidam. Iti kasta, may liw-liwag mo, ti panang lukloko ta sawam kain ka. Panagkunak, saan na ka nasubyanan pa ni Jake? Saan, Ronald? Di mo kumamat ibaga ti kasta. Uray balibaliktad ang pa'y tilubong. Asawak latta ni Jake. Ay, Grace. Marikrik-nak ngagsublimat lang ang itidanak ni Jake. Apay ay akas talaunay ti panagayat mo iti day Jake. Kat agdadata lang arudan aluklokon na ka.
Agriing ka kuman iti kinapudno. Adi na kan ay ayatan ti asawam, Grace. Ronald, Lipatan mo ni Jake, Grace. Saan nga iso ti lalaki aparaken ka? Oh, apay akas na tilangam, Ronald. Kasla, di ka makaid na ah. Ha? Kuha, Carol. Pampanunutak lang amin ti na ibaga dagiti dadakkel mo. Ti ka di may papan iti panagkalay sa ti kayat mo asawan? When? Apay, ada ka di parikot? Saan ka di pa yan nakasagana? Ibagamlaan, babe. Sa anak mat nga apura. Saan mat nga iti kasta, babe? Kay kulay nga planado ko mati amin. Narigat nga min tagdardara sulos nung may papaniti day tabana. Okay. Mawatan ka, babe. Di ka agdanag, takasaritak da papangken mamang. Ibagak ka dakwa dati na pagsaritaan ta. Ronald, pangaasim. Amao din daytoy ayo umay mo dito'y balay. Ang mga nadda makakitakan ka, kat idanon da pa'y iti asawa, wano kin ni Carol. Kinapudno na. Yak pa'y lang malipatan tinapalabas ta. Anya ti kayat mo asawan, Ronald. Ay ayatan ka pa'y lang aging gaita. Anya? Ronald. No sanak lang na insukat kin Jake. Sigurado, naragsaktay tan nga agdenden na. No siyak lang tinagbaling asawa. Yak tupulos aramidan tinaramin ni Jake keng ka. Ngamin, si kalaeng ti babae nga ayatan kan ipateg ko aging gat at si bibiyaga. Ronald. I love you, Grace. Ronald. No manugot ka. Saan arumbang daytoy? I love you so much, Grace. Amok nga. Huston, Ronald. Pangaasim ta di mon baliksan pa'y dagita kanya. Adda na asawa. Kat nobyang matan ti best friend ko. Mas deserve ni Carol ti panagayat mo ngam iti siya. Grace. Naragsaka kon iti kastoy a sitwasyon ta. Kat kidawak nga aging galaangan ko maditoy. Saan ta kuman nga agaramid pa'y iti may kaniwas. Pangaasim, Ronald. Nadamag ko a plano yung gaya man tagkalay sa kini Carol. Danyay. When? Iti kasta, may kuyog kumata ni Carol ang mapanidya Canada. Naimbag kayo pa'y. Naragsak kayon. Grace, di mo't naibaga ako ngayon ka. Amumait nga aging gay takit. Sika pa'y lahing tipit-pitik to'y pusok. Amom, Ronald. Nasaysaya at siguro no umadaywa akon kan ka. Ngamin, diyak kayan ang mapadasan ti best friend ko ti pagdaldalanak ita. Oh, Grace. Ronald, diyak kayan alukom ni Carol. Ay ayatin na kaunay ti gayam ko. Iso apang nga asim tadi mo ko mapaldaangan. Panawan siguron, tapno lipatan tan ti tunggal maysa. Inaramid ko mat amin nakabagilak. Tapno lipatan ka. Diyak mo. Ano pa diyak maramid? Sika ka na yun taday ti pusok ang panunot ko. Sika ka na yun ti malaglagip ko. Gaputa ka na yun na amakit kita. Sana bale. Into na da kayon iji Canada. Patsyak ngagbalinan an nayas ti amin. Ikarim kumakanyak nga ayatom ni Carol. Iti nalablabos pa'y ngam iti panagayat nga impay mo iti kanyak. Grace. Ikarim kanyak adimon tupulos lukwan. Kan paldaangan ti gayam ko. Pangaasim, Ronald. Sige. Ikarik day takin ka, Grace. Aramidag amin nakit daw mo. Agyaman na, Ronald.
Kat ulit at manantag gid daw iti pamakawan kan ka. Sapay ko mata mapakawan na. Agyaman nak iti pamatag nga impay mo kanya. Nga uray kasya iti insubad ko kan ka. Kat sapay ko nga, tagbalin anaragsak tibuklan yun to ang pamilya ken ni Carol. Manumat atawan tinapalabas sakbay an nalipatak ni Grace. Inkarigatak alinipat ket inpamaysak ni Carol aging gaan addaan kami iti anak ket ininot anak kamugonak. Pagyamanak unay ti Diyos ngamin di na inpalubos nga agbasol kami ken ni Grace. Ita addan dua nga anak mi ken ni Carol ket adda kami ita ditoy Canada. Damag ko ang nagsinamatan ni Grace ken ni Jake ket adda ita ni Grace ijay Italy nga agtrab-trabaho. Saan kami man ang nagkatuluyan ka ni Grace, amok ang naragsak daytoy para kada kami iti best friend na. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. To'y pagayam mo, Ronald. Ken ka pagayam, Ronald. Ammo ti Diyos no anya tinasayaat para kadagiti pinarswana. Addaman dagiti tao amapukaw iti biag tayo, panunutan tayo, ngay ti umno nga oras wenno panawan, ket ipaay metlaeng ti Diyos ti tao, apudpudno a mangayat, mangilala, ken mangsuporta kada tayo aging gattong palbiag. Alakastan pagayam Ronald ket pagyamanak unay ti inka panagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umaymang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam. Naragsak nga ingkay panagdangdangag. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Iti daytoy agundaway may samanan asurat ti inta ikanbiag ditoy laang programa tayo alagip ti napalabas. Daytoy asurat ket manipod iti maysa a pagayam akayat na ti agpaylingad iti nagan nga idita. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, no maminsan adda dagiti makuna arason no apay nga adda dagiti inna nga agbalbalin ama naging bubukod nga isumatan ti makagapu no apay nga ulpitan da dagiti manugang da. Ket makaaramid da payan iti saan anasayaat adida ammo nga isumat ti mangisadmak kadakwada. No apay anakunak ti kastoy, palubusan nakman ang mga istorya iti nagbalin a padas ko. Padas anang tad-adal kanyak nga aging gaita ket pulos ajak malipatan. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Adeta, nalpas kun analinisan ti kusina. Isarunok adagos ti salas. Itikas na, makalabaak matan. Maragsakan mat siguro ni nanang. Tanalpas ko adagos dagiti matrabaho dito'y balay. Sheila!
Ha? Nanang? Ay, nay matan ti buntog mo nga gonggonay. Di ka pa'y nakalinis iyay salas. Kanay, aldawan, aglaba ka pa'y. Uwan ka di, nanang. Parpartakak nga rudan ti aglinis. Iti kasta daras amalpas. Anya parpartakan. Kano nakabumbuntog ka maglatang agunay. Nana. Ala. Partakam ti agunay tanay aldawan. Linisam amin asulit to'y balay. On na ti salas. Samon to isaruno dagiti kwarto. Sakan to matan aglaba. Nawatam. Uwan, nanang. Kunaklakit din no maragsakan ni nanang. Gaputan alpas ko adagos tinaglinis ija kusina. Saan matlata? Ay, kaslaki markaro ti kasjay atrato na kanyak. Manipod na gabrod ni Randy. Kasla saanan amanugang ti pangibilbilangan na kanyak. Ar-aramidek mat amin akabailag. Tapno ipatagnak mat kumakas manugang na. Awan matlata. Aginggat kaano nga taaya ti kastoya panagan anos ko. Tapno umasidig matirik na kanyak. Hello, bakit? Kumusta kan? Kumusta kan kini nanang? Kasi ti Diyos, nasayat kami mat ka ni nanang lakay. Saan nakakadingap apaan ni nanang? Saan mat lakay? Okay aklaan gitoy. Sigurado ka? Uwan, kunak lang arudan. Pudno asan kami pa'y unay nga sidag iti tunggal maysa. Di ka kadiagdanag, ta okay kami laang. Okay aklaan, Randy. Anya nga tanong lumasin talaga ngayon. Iti kasta, saan ka na marigatan kininanang? Agabang tauray ta si digmatlaang di tabalay. Ay, saanan lakay? Gastos laang dayta. Ken maysa, kaasimat ni nanang wag may santun dito'y balay. Ang mga no nakarkaron nga umadayo tirik na kanyak no lumasin ta iti pagnaadan. Bakit? Amo mat ti sitwasyon ko saan ka di? Amo mat nga ulila ako na demang. Iso bayam ka di ngagkadwa kami iti maymay sa abubong ka ni nanang mo. Iti kasta, maya si dagmi tirik nami iti tunggal maysa. Amo amasursuro naktumadlaang nga ipatag ni nanang, kas manugang na. Nakasingsingpet ka talaga bakit? Nagasatakunay, kaputa si ka tinaasawa. Big at anak kami suot ka idita. Apay ka di manan May salaang mo't ti makagapo. No apay ngagkaskas tuyak ka, mariminda. Nay, asino manan ay atidakdak ka matam mari idita. Ay katibwisit amanugang ko maray. Ay, aglablabas ka man ako na akon maray. Di mo man lamalaplap danan tangiwat mo asumanaw iti agkakadakas. Apay aya akasta ka ni Sheila. Kano awang madingar aramidan na ken ka. Nakasingsing petupay, nakagagagat kaan, nasikasupay. Na, di ka kaagyaman, ta saan lata nga nagbalbalew nga uray adan ija abroad ti anak mau. Patpatsumot, tapno amom, plastik da jar sila. Idita. Inagaw na ti anak ko kanyak. Pudno ba? Kita imbes asyak ti pangtangtadan ni Randy iti birok na. Saanan ta iti dayjay moten asyila. May kadwa aklaangan iti anak ko, mariminda. Iso abasurunak talaga. Basol day ta asyila ti amin. Basol na. Ay sos, talaga adi kang pampanunaw idita. Adan asawa jay anak mo. Iso natural laan nga ison ti magigam iti swildo na. Di ka kaagyaman, tauray kaskasan o kaik-ikan nakalatamad iti kwartam. Wan angam saanan asyak ti priority na maray. Saan akas idi awan pay day ta sila. Siyak aben ti pangyawatan na iti amin amat gadan na. Iso anasken amayadayok ti anak ko iti day ta babae. Kasadum ko mga aramidan dayta, katagasawa da nga rudan. Ay basta, aramidak amin akabaala. Takno agsinada. Dayta, titandaanam, minda.
Kadian nakasaritak ni nanang ko itay, Manong Randy? Ay kat nasayat ano kasta, Ara. Kat kung stadangay ka numat ni Pilipinas. Nasaya at damot ka no, Manong. Iso na laang, na istorya na saan pa'y gayam nga okay ni nanang mo kan ti asawang. Ha? Parparigatan ka numot ni nana edita ni Sheila. Kan impang tana kanupay ang mga rami da iti pamuspusan. Tapno pag sinaan da kayo nga agasawa. Anya? Awan mating bagbaga ni Sheila kasta kanya. Ta saan mat nga rod apulungera ni Manang Sheila. Nakasingsingpet mat ngamin ti asawa, Manong. Bilibak nga rod iti kinapasensyosa na. Nalabit adina kan kayat pa'y nga ikan iti sakit ti ulo. Iso adinan imbagbaga. Kasi mat asawa. Gusto pa'y kat di ko na. Kaslad na ngamin sa baling agparparik na kanya. Kat, anya ti planong ita, Manong Randy? As ka na makasaritak ni Nana, kastamat ng tasawa. Pagkaking kwa na, nupudnot inamwat. Sana mabaling agnanahayo na kasadyay ti sitwasyon da. Manong, husto day taan na panunot mo. Kasaritam idaadwa. Angam tanangam ti makisarita iti nama. Laglagi pam nga inamlat ta day jay, Manong. Ay, dak man na muna api kasadyay ni Nanang. Awan pa'y nagustuhan na kadagiti nagbali na nobyak. Nga uri ni Sheila nga asawa ko. Kahit napailangan nga iyadayo kanya. Gapo siguro tanasapaan na balo. Sakit agmay may sakapay nga anak. Mabutan siguro ang mga nupanawam nga agmay may sa. Iso akas di titrato na iti asawam. Ne, kapayin nanay dita. Naganano kayo? Ganda rin sana may drawing tirupa yung kapit ikasta lang ayo, nana. Hay, talagang agburburak ti darak, Rigor. Agburburak ti darak iti dayjay a babae. Mahay-hay bladak sa adina oras. Ha, suron kaun. Happy kami na yan, nana. Kanya tinapasamak. Kala sino ang babae ti dakdakamatay niya ya? Sino kumapay ngay? Jay manugang ko Isomat lagaya makasta ti langayo simungan. Kapugaya may timanukan niya. Wan, gapukan ko na. Iso nga imadayo matantirik na ti anak ko kanyak. Iso adyak topolos mapakawan day ti asila. Saan apulos? Talagang sagit na tumukno sa dilangit. Tigura yung timanukan yun, nana. Ay talaga Iso nga imayak ditoy. Taday paramid kukan ka, Rigor. Areglado, nana. Basta kumita akong Katun alangan mo. Siya ti makamak. Anya talamidak, nana. Simple lang ti aramidem, Rigor. Agpamarang kang agar-aram kini Sheila. Iti kasta, adda maipulong ko kini Rande. Naitalang ka dinala. Basic! Inton bigat mat lang. Rugya kong di paparami niyo. Iso na lang takasapulak ti down payment. Adoy. 500 pesos lang. Ninalay dito mat. At tayo ako kurang dito. Nayunak tua, inton maaramid mo, ti ipaparamid ka. Eh, sana mabalin nana. 50% tinawad-tawad ka down payment. Kadaaday patrabaho na kanya. 10,000 ti kabuuan na bayan mo kanya. Isurumbang na lang. Ang 5,000 mat kuma, ti down payment mo ita kanya. Anya, nagninamatan. Ikatwa na. Abay, just. Ay, apay, awan lat bawas na matan, Rigor. Awanan, nana. Di kagdalag ta surbol mat. Di kayat ko sawan. Siguradong agbaligi kayo ay di kayat yo pasamak. Onya, kayat yo, well saan. Kayat ko. Sige, tagawid akbay. Agsubli at matla ang adagaws. Mangalak lang iti kwartay di balay. Urayam ti panagsublik, Rigor.
Sila, balasan ko! Sila! Sila! Oh, Tata Puldo, da kayo matgayam. Apay ka di. Ni Edita, intaray da ito ospital. Anya? Ay, Ang apay tata. Anya tinapasamak ka ni Nanang. sigon ka na kita nakakita. Agdardaras ka na o nagbalasew. Isuan na nung par. Kitidakas, intarayan tinakapadong parking kuana. Diyos ko. Sa dito ti ayan ka. Oo, di kay pa'y unay agkut-kut ni. Ang mga numakapadagas kada kayo. Ada kayo dito yung ospital, Nanang. Na-aksidente kayo. Naimbaglaangan. Taada-adagos nakakita kada kayo. Iso nga intaray da kayo matadagos dito yung ospital. Timaray nga minti nakadungpar kada kayo. Uwan, malagip kunti amin. Gapo iti panagdardaras ko ang makaawid. Dinardaras ko mo't tinagbalasew. Kadyak nakita adagos nga dagayam lugan iti masikikak. Kat, kumusta tirik na yun, Nanang? Nagsakit intero abagik. Sigun ka dagiti doktor amang tamtaming ka na kayo. Ang mga no medyo mabayagan ka no sa kayo makapagnamanan. Anya? Saan? Saan? Apay. Apay ana pasabag tikas na kanyak. Apay. Oh, malading ita na ko unay tikas sa napasamak ni Nana. No kaanong awanak dita. Isumat ti pan nakaksidente na. Kasimat numabayag pa saan to makapagnamanan. Di ka madanagan lakay. Jak baybayan ni Nanang. Ikarik nga ramidag amin akabailak ang mga iwan kan kwa na. Nagyamanak bakit? Itilikudan ti amin ang madiatrato na ken ka. Nagsayaat ka latakin kwa na. Ha? Di ka naglibak bagay. Uray di mo ibaga kanyak. Amok ti mapaspasamak di tabalay. Randy. Inistorya amin ni Ara kanyak. Ni Ara? Kunam? Wan bakit? Di mo't na ibaga kidengken ka. Amay may sa akumpanya ti ayan mi titoy. Uwan, lakay. Malagip kon. Naistorya ka nun ni Nanamin da ken ni Ara. Ti sana nasaya at trato ni Nanang ken ka. Isuan amuak bakat. Ala, bayamon lakay. Lipatan tayon tinapalabas. Kasapulan ni Nanang timang tulong itaken kwa na. Asino ako kumamat nga tapno mangipaidam iti dayta. Nakasaysayaat ka talaga, Sheila. Sapay ko ma, tamakita mo't tininanang dito akinasayaat mo. Kat aklunan kin ipatig na kamutten, kas manugang na. Umusta ka, Mari Edita? Daytoy. Kaslaak nakakulong iti daytoy di pilid a pagtugawan, Mare. Sana balay, tamakapagnakan tumatlaang. Isuna lang taanusam Ngamain, talaga medyo mabayagan pa'y siguro. Masapul nga may agpa-therapy ka pa'y. Ay, apay anapasamak ti kastoy kanyak, Mare. Awan mo't madingar aramida ka. Panagkunak kat si kamat lang ti makasungbat kadagita sa ludsud mau Maray. Mare Minda. Mas daawak laang Maray. Ngamen, sigaw kadagiti nakakita ken ka. Nakita da ka kano anaggapaw iti balay ni Rigaur. Apay, anya ti made nga inaramid mo iti balay dayjay a taaw Dayjay siguro nga agpaiso ti makagapo. No apay akastoy ti mapaspasama kita kanya. Gapo iti daka sa panggapo iti padakatao. Dinusanak ti Diyos. Nay, anya ti kayat mo asawan Mari Edita. Adayta, nalpas kayon a pinadigusan Nanang. Nakasukat kayo matan.
Agbati kayo pa'y dito ya. Tamapanak ijay kusina. Agluto ak iti pangaldawan tayo. Sheila, agyaman akon. Nana? Itilikudan, ti madingay nararamid ko kan ka. Saan ka nagbaliw? Nasaya at lata ti tratong kanyak. Katita, pagsirsirbian nakpayan ka po iti kastoya kasasaan ko. Kinapudno na, nanang. Kayat ko ngamin nga akseptaran kan ipatagda ko mamatan. Kayat ko amarik na kan mapadasan ti pamatag ti maysa nga ina. Sheila. Awan ro ba nga pagdanagan niyo? Ngamin, amin nga inararamid yo kanyak. Jak imbagbaga ka ni Randy. Nakasaysaya at ka talaga, Sheila. Katsapay ko maata mapakawan na. Gapo ka nagiti saan anasaya at ngay nararabid ko iti kalabas. Kasta matan iti madiaplano kan ka. Nga iso ti makagapo no apay na aksidente. Pakawanan na ko ma. Anak. Inawagan dak iti anak. Kayat ka di asawon dayta. Uwain, Sheila. Awaten kan kas manukang. Katayatan kan ipatagkamatan kas pudpudno nga anak ko. Ay na, agyaman ako na nana. Sheila, anak ko. Kamaudyanan na. Nasumbatan matlaangan tinabayagan nga ikarkaranak ko. Agyaman ako na inanang. Agyaman ako na Diyos ko. Agyaman ako na. Ita, Miss F, nagforgodan ti kakaisuna nga anak ko. Adadwa nga anak da ka ni Sheila. Dadakkelan dagiti apu ko ket kaasi ti Dios. Ininot ang nagsubli iti sigod ti pannagnak agingga ang nagimbagak. Siyak nga rod ti ad-ada amangas asikaso kadagiti apukok ita. Ket manipod idi nagbalin kami metten anasinged ken ni Sheila. Pagbababawyak amin an aramid ko kinkwana. Ket pagyamanak unay ti Dios. Ngamin inpaayan nakpay iti may kadua agundaway tapno masulnitak dagiti nagkurangak. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, idita. Ken ka pagayam, idita. Nuapay met ngamin ano maminsan, masapol a masaktan tayo pay. Masapol nga adapay dakes a mapasamak kada tayo sa tayon to makaamiris. Banag asaan ko maarumbang. Nuan yaman dagiti ammo tayo adakes saan tayo kuman nga aramidan. Iti kasta saan to nga agballatek kada tayo ti dakes nga aramid tayo. Alakastan pagayam idita ket pagyamanak unay tiin ka pa nagsurat dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangad. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakanggan kadag iti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag.
Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat adumdumngeg. Lagip ti napalabas. Hello manan kada kayo amin papagayam. Naragsak nga inkay panagdengdengeg. Ti surat nga intay drama ita ket nagapukan ni pagayam tayo a Victor ti Ilocos Norte. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sakbay ti amin idanon kumanpay tinabara apan ng kablaaw ko kada kayo amang bukbukal kadagiti drama dito YouTube. Nang runa dito'y programam alagip ti napalabas. May saakmet kadagiti rinibo-ribo adumdumngeg kadagiti drama ngayon kay ipatpatangatang. Ket pagyamanak unay numapili yumet nga idrama to'y surat ko. Kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan a Victor. Dudwa kami laang agkabsat. Makunak anagasat ti kabsat ko. Ngamin, malaksid ang nakaadal ken napintas ti trabaho na, nakiasawa pa'y iti lalaki nga adda mabalin na iti biyag. Idinto ta siya ket marigrigat lang arudan, awan pa'y natalged at trabaho. Rugyak nga arudan ti agsalaysay. O, adto yan ti kwarta bulbuluda manong Victor. Ninayo na kon iti 3,000. Tapno adamat inayon niyo pang gastos yo. Bali, 20,000 amin day tamanong. Ay na, agyaman unay Janice ating ko. Kastamot tangin ka bayaw Greg. Kung naktupay ka didak paayag. Ay na, nakasingsingpot kayo talaga. Rumbang lang nga tulungan da ka manong. Takabsat na ka ngarod kini Janice. Kan may sa, sikamot yan ti makagapo. No apay ang nagasawa kami dito napintas ng asawa ko manong. Mangbola ka man ako nakon, Greg. Sana ka mang pulbola baka. Pudno ti pagbagak. Ay, wen. Kuna ni Greg nga uray saan mo kanun abayadan day tamanong. Agpaiso? Wen manong, tirumbang nga ramidam ita, kat asikasum anaimbag tirugyam a negosyo. Iti kasta, adan tumatan pagtaudan ti pagbiyagan niyo. Pudno ti kinuna ni Janice, manong. Ay na, agyaman na ka talaga bayaw, Greg. Agyaman na ka ating ko. Awan anyaman na, manong. Awan anyaman na, manong. Maragsakan kami ang makatulong kan ka. Wow! Nagpintas mo tanday ta tablet, Gwen? Siyempre, Uncle Victor. Regalo ni Daddy kanyak daytoy. Greg, Janice, ang mga numabali na nawatag lang ang dayta tablet. Sigurado ang magustuhan ni Brent dayta. Ha? Ha? Kwa manong, ate? Ay, saan, Uncle? Diyak kaya't pasalubong ni Daddy kanyak daytoy. Sana bale, taigatangan da ka itinapinpintas yung dayta. Malan, itod mo kanya kung dayta a tablet naneng. Please. Uncle? Ala. Itod mo dayta kinangkel mo, anak. Greg? Anya? Daddy, anya nga iti usara? Alan, itod mo kinangkel mo, anak. Di kagdanak. Igatangan ka iti sa bali. Tay barbaro ka modelo, anak. Awan mo siguro may bagam, Carmela. Malaksid nga dan gastusan tayo. At dapat yung pagpuunam iti ko ng mga online business mo. Kan, at dapat sobra apaginom ko naman. Ay ka, siyempre mo na. Sinubram lang arudan ti dinawat mo. Ninayunan dapay. Katwa na, utak lang dahil tabakan. Utak ti kasapulan, tapos lumabiyag ka. Anya kalaki din na, masila nga panagdrama kwarta man. Victor. Kan may sa, aduma ti kwarta na. Saan da nga ipobre ti dinawat ko.
barya lang katakwada na ijay. Unangam nakababain nun ter aramidem. Idi pa'y laang nga da ijay abroad ni Greg. Tultulungan datayon. Inserrak na kapay iti trabaho. Ita, dinawatan manen ida iti dakkel agatan. Anyan tulaangan nga iti ibagada. Numaamuan da nagikat kagaya man iti trabaho. Kanya kakadi Carmela. Datalang matimaka mo, bilang lang. Saan ka mat siguro nga gipulong? Ngamin, para mo lang katatayo na ito'y gararamidak. Wan ang pangaasim ka di, ta'i katumatan ti kinamamartek mo. Kanayon ka maikat iti pagtrab-trabahwam gapo iti kasta nga ugalim. Ay. Mangrugi ka man ako na akong Carmela. Di nakpakibibyangan iti kahit ko nga aramidan no di mo kaya tiriri. Nawatam! Agmerienda tapay lakay. Adtoy. Oops. Oh, nagimas eh. Ginitaan ko naman. Siyempre Inlutok day ta. Mangantan ka bayatan na napudot pa'y. Ay, katuwa na bakit? Aywan, tanak tayo. Adain bati ka para kenkwa na lakay. Kananan to apaman asumangpet manipo di pagadalan. Nasayat magngaro no kasta. Na? Ramanak man nga rutin luto ta asawa. Nagimo sa talaga. Katuhin siyak pa iti ko nam. Aywan gayan. Kumusta mat ng dagiti negosyo tayo? Okay lang mat baka. Bilibak nga ro diti kinapigsa ti grocery. Kasta mo iti laundry shop. Kaniti resto bar. Nasayat mat nga no kasta lakay. Well, iso nga ro da jakon sayangan ti jakon pa nagsubli ija barko. Wen ken maysa, saan ka matlangan na palubusan no bilang? Anya? Umdas mat siguro dagiti negosyo na ipundar mo apagtaudan ti pagbiag tayo. Naipundar ta ko na mabakit. Ayon gaya. Anya itayan tay kunam nga ibagam kanyak. Ni Manong Victor Apa ni Manong Victor? Imawag manan itay. Ape ka no? Awan kanon ti kananda. Malaksid iti dayta. Dandanida pa'y kanong maputdan iti danong kansilaw. Kasta ka di? Uwan lakay. O di ikantay da iti groceries. Mangtag ka matan iti pagbayad da iti silaw kan danong. Hindi kasta, saan da maputdan? Kasi daman. Ay, nakababainan kan kalakay. Panagriknak ngamin kasla umababuso matan ni Manong Victor. Apay mo tanako nam dahi tabakit? Kasanong kat edi pa'y lang nga tultulungan ta ida. Angam kita man. Saan matla tama kabangon-bangon. Kanayon pa'y maikat iti trabaho na. Anyang ita mo tabakit? Barang numapatakkel da nga agasawa ti online business arinugyan da. Agtalag ka kadikin ni Manong mo. Oh, apay kasto tilangan Mayra? Ada ka di parikot? Ay, ikwa Manong Greg. Parikot ko nga rin ti ikit ko anong padakkel kanya. Oh, apay? Masakit ka di? Saan matkit di, Manong? Naduktanak lang amin nga isugsugal na lang gayam ti patulod ko ang kwartakan ko na. Anya? Ay, nasaya at matipan nakisarita kadakwada. Ngam kaslasyak pa'y kit din tinagbalin adakas. Malagip ko lakit nga ruti kabsat ni Manang mo, Janice. Nabayag ni mo't ida natultulungan. Una ni Manang mo, akaslaw mababuso mo't tan. Kunakmat nga ikan mi pa iti tsansa. Parang mapadakkel na mo't tirinagyan da nga online business da. Nakita yo ka din ti online business da, Manong? Saan pa Awan mat siguro ti dakas na, numapan yung kitaan. Ti kayat ko asawan, pasyaring yun. I-check yun nupod nung ada negosyo da. Amangan mat nupod no ti atap ni Manang Janice, nga abuson da kayo matindag iti tao at tultulungan nyo. Adto yun ti kapen, Victor. Ket, apay kasta tilangam.
Kasla masursuron kami. Kasano, kat nabarbartag ka manan anagawid idirapi. Imbes at tulungan nak iti online business arinugyan ta. Saan mo't taon-una umot ti panagin inom mo. Awanen nabaybay-anen ti negosyo ta. Naistaken dagiti produkto aginatgatang ta. Lugi negosyo ti kastoy. Imbes nga umasensumat da tao. Saan takastamo ngamin ti ugalyam. Tapay nga asak ti pabasulam. Saan laeng aday ta? Parikot manen ti pang-tuition dagiti anak ta. Panagbabayad pa'y manen ka dagiti bills. Ay, nagrigat ti kastoy abiyag, Victor. Bayam, tama pa na ki Jay Balay da Janice intun madamdama. Magibagakin ni Bayaw Greg iti kwartana. Anya, hoy Victor, agbain ka madmat. Kanayon la ka din nakasta. Nabayagan at tultulungan da tayo. Agbain ka madmat. Carmela, awan ti rumbeng nga ibain ko. Kamsat ko mat ni Janice. Kan maysa, dakkel ti utang na anaimbag anakam ni Greg kanya. Saan da anagasawa ki ni Janice no saan agapu kanya? Victor. Pudno, di bagbaga Carmela. Kita man ni Greg. Saan mo't nga isutig wabukat? No saan ko nga inilakad kin ni Janice? Saan da kumamot ang nagkatuluyan? Wanan, angam saan lata na saya at agundawayam no anyaman day tanga utang na naimbag anakam kan ka. Kan maysa, saan damot anagkurang? Inted da amin akasapulam, tinulungan da ka. Tumalnakan, Carmela. Bay anak lang ka di. Bay anak iti diskartek. Ngamin, may iranog kamot lang iti da itungar aramidag. Nawatam! Awan ni Greg, Manong Victor. Aday na si kaso na. Kasta ka di. Sayang nga ron ano kasta. Sapay napatig kumatibagakan ko, ana. Anya nga minday jay ayamanong. Apay no ibagamon kanya. Ha, ay, kwa. Aljay, kwa nga minating ko. Ay, kwa. Naibusan kami manan ngamin. Dumawat ka man ang ititulong, kasta ka de. Uwan ko maating ko, no? At dapan nakabalin na, Kumusta gaya man ti online business yo? Anya nga iti madamag iti rinugyan yo ang negosyo. Awan man laang mat ti maistorya, may papan iti dayjay. Ha, ay, kuwa ngamin, medyo nakapsot nga rod. Nabambanog nga rod na mga asikaso. Isulat tamat. Basit ti kita. Tanda ni awampay no kwa. Sigurado ka? Ha, ay, kwa, Sardengam nga minan ti kinamamartag mo. Iti kasta, makafocus ka nga agtrabaho, kat umasenso matibiyagyo, maano. Ha? Ne. At sino manan ay tinagatil titila na anang itanong kang kang agbarbartegak? Nabayagan adya kang aramidin day taanin ko. Nagbalbalo akon. Ay na, di kan makapaglibak kanyak, Manong Victor. Nangag ko amin ang nagsaritaan nyo kanima ng Carmela idikalman. Ha? Laklakayan kan, Manong. Panunutam mat kumati sa lunat mo, Panunutam mat ti pamilyam. Nang runa dagiti anak mo. Awan na sayat nga itad ti kanayon a panagin inom mo iti arak. Naminsang ka lang at imulong ang nakadadon timbagam. Laglagi pa ano saan agapukan niya? Saan kayo mat ang nagkatuluyan kini Greg? Manong Victor, saan lang anam na minsan da kayo at tinulungan? Mano atawin matan at tultulungan da kayo? Kan maysa, no saan anasingpat ni Greg? Saan kumat amagustuhan? Nga uray pa'y anya ti ikastam amang pilit kanya. Ha? Sapay la kuma. Ta saan mon nga iboy-boy day taabanag kanyak, Manong? Kurang nalangan kat ibagam abayadan da ka, gapo iti panagasawa mi. Huston! No di na kahit atulungan di saan lang? Manipo dita! Lipate mo ang ganda kamsan mo! Paglangan. Damag
kwarta ni kumpare Alito. Kat pinabulunan na. Pinainom na pa eh. Ayos ah. Kasto yati biyag. Nagganas daw. Kung naman, sa bali at talaga no amumat ti dumiskarte. Ano? Ne. Parang bang magaya man. Agpatang manggiliti kalsada. Mamanot lugan ni tayo. Dito na nakalawlaw ti pagnaan. Parang ti magna. Di kasta makaawid ako. Turog ang ngamin nga. At talaga masawa ko na ano na! Kahit mo saun, bakit? Nagapa kayo kinimanong Victor sa kbayapin manaw? Ay, wala kay. Kasano, kat aglablabas mat ngaminan. Iswadya ako nakapagtapal. Pinagaaklaan mat. Ngam isupay kit dita daganas na nga gungat. Lipatag kanon nga dakabsat ko. Mala, bayamon bakit? Nakuna na lang siguro ti kasjay. Kaputan na pudot ti ulo na. Malaksi di ti dayta. Namampayin ti panang lukloko na kadata. Ay, mabainak unayan kan ka. Gapo iti kasjay nga ugali ni Manong Victor lakay. Bakit? Agasawatan. Isungawan nga rudrumba nga pagbainom kanyak. Silpon mo sa nga tagun uni. Uwan lakay. Nimat manang Carmela. Ay, anyaman nga tantibagana. Ay, katsong bata mo na, iti kasta maamuanta. Ay, amang ano mangibaga manan iti kwarta. Sumpatam nga ruden, tapno maamuan no anya ti masapul da. Amangan mo't no napatid ti bagata. Hello, manang Carmela. Nakaawag ka mat. Hello, Janice, ading ko. Kaya't ko lang nga ipakaam mo. Nga da kami itat ito ospital. Ospital ko ng manang? Sino tina-ospital? Na-aksidente ni Manong mo, Victor. Anya? Agyaman na, time may kayo adagos, Janice. Kat, kumusta ni Manong Victor, manang? Madana ka na. Ngamin, aging gaitakat saan pa'y anak kapuot ti kabsat mo. Anya? Sigun ka dagiti doktor. Masapul ang makapuotin da ito'y iti unag ti 24 oras. Tano saan, amangan no delikado ti kasasaad na. Apay ngamin aya, manang. Anya tinapasamak. Apay ang aksidente ni Manong Victor. Ay na, amumatan ti kinaman nang inom ti kabsat mo ading ko. Nabarbartek manan kabayatan ti pannagnanang agawid, isumatan ti pannakaaksidente na. Sigun kadagiti nakakita, aggiwang-giwang kano amagmag na ititeng ti kalsada. Isumatan ti panangdungpar ti trakkan ko, ana. Kat, nakita na ka di ti plaka ti nakadungpar kan ko, ana, manang. Timulong ka di amay taray dito yung ospital ni Manong. Day takat nga ron ti parikot. Ngamin, intarayan na ni Victor. Intarayan na ti panangdungpar na iti kabsat mo. Kumusta kan, Manong? Like, nagsakit entero bakit. Unak lagi tinumatay ako. Manong Victor. Oh, ading ko, mamati ka man kansan. Kahit ko, tiyagkid daw, iti pamakawan ka na kayo, kinikreg. Inabusok ti kinaanos, kinasingpat yung kanyak. Manag, ang pagbababayak ita.
Dahito siguro tiwagas ti Diyos. Tapno makaamiris ako. Kitagbalbaliw akmatan, adin ko. Maragsakan ak iti day nga imbaga manong Victor. Agyaman ak tanakaamiris ka matlaangan. Kat ikarik, tulungan da ka ama kabangon manan. Kasta unay a panagyaman ko iti Diyos, gapo ta inispalnak iti dandani nakatayak. Kat manipod idi, namin pinsan matan a nagbaliwak. Inkarigatak nga ini dyan ti arak, kat kas iti sigod, tinulungan da kami manan ti kabsat ken bayaw ko, tapno mangrugi iti basit a negosyo. Nga isumat ita ti as-asikaswon ti asawak. Tinulungan nak ni Greg tapno makastrak iti trabaho. Kat ita, nasaya aten tilangan-langan mi kas maysa a pamilya. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Victor. Ken ka pagayam, Victor. Dakkala sagot dagiti tattao a nakasagana at tumulong kada tayo. Angam sapay kuma, ta saan tayo matida nga abuswan. Nagasat ka pagayam Victor. Ngamin, naadaan ka iti kabsat akas ka ni Janice. Kastamatan ka ni bayaw mo agreg. Nudaddo malaang siguro ang mga nudida kan tinulungan. Tasikapay kit diti adaganas na nga agunget no mabagaan ka. No maminsan, no asino pa'y ti tumultulong, isupay ti agbalin adakas. Banag, asaan kumaarumban. Isu asapay kumata agserbi nga adal daytoy, kadagiti kakabsat tayo amakangag. Alakastan pagayam Victor, kat pagyamanak unay ting kapanagsurat, dito'y programa tayo alagipti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F. Drama. Agyaman kami, itiingkay panagdengag. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadag iti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umaymang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Kas iti sigot, makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Sapay kuma, tadda kayo iti nasaya at akasasaad, kabayatan ti ingkay panagdengdengag. Ti surat ngayon tay drama ita, ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailingad iti nagan a Josephine, Manipod, probinsya, ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, inyub ubing ko ti agdengeg kadag iti drama iti radyo, ket maragsakanak gaputamang ngeganmetan ita dito YouTube. Naawisakmet a nagsurat tapno inak ibinglay ti nagbalin a padas ko. Padas a makagapo no apay aginuranak ti kakaisuna nga anak ko. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti agsalaysay. Ay na, nagimas magtanto'y binalon mo ama si da, Roxanne. Siyempre, Sir Jeffrey. Talaga ngamin anaimas nga gluto ni nanang ko.
Kung nga ron, kita mo, nagadumalang tikinan ko. Isong arod akay kayat ko ti agbalon, ngam ti gumatang iti masiday jay kantin. Ngamin, adayo anaing imas ti luto ni nanang ko. Ay, wala. Uray siyak matano bilang. Nagbalon ka. Masiguradong pa'y analinis, di pa nakaluto na. Kan, nasustansya pa, iko na maser. Wala. Iso dya ko mas daw. No apay anasalun at di pa nagbagpagim, Roxanne. Ah? Wen kat amok nga uray si kantumatan. Ngamin, kanayon ka nga ikan iti balon ko, Sir Jeffrey. Ah? Wala niya. Amom, nagasat ka kininanang mo. Malaksid nga ipatpatig na ka. Nalaing pa'y ngagluto. Naku namon, Sir Jeffrey. No anyaman ti baligik ita. Dayta kat gapo amin kenkwana. Iso at talaga ang nagasatak kaninanang ko. Oh, Mari Josephine. Sa di mo tinagapuam? Si kamot gaya, Mari Perlita. Napanak nagpalingke. Ilutwak man ti anak ko iti paborito na asidaan. Iti kasta, maragsakan mo't asumangpot inton malam manipod iti trabaho na. Damag ko na promote ka no iti trabaho na. Kan, dakkel pay ka no ti sweldo na. Wen, Mare. Sang kaibagak nga rod ken kwa na nga agurnong para iti masakbayan. Nututuusan, kabaulan na, diagbiag nga agmaymaysa. Agam, kas laging gaita, gasgastusan ken ilot-loto ang pailaan. Perlita, naragsakak iti kastengar aramidek para kiniroksan. Ik ka nakakadimat laang tunggal at sweldo. Katuan, jak nga rod kayat nga awatan. Angam ipilit na matnukwa. Iso akapilitan nga awatak matlaang. Ngam kitde, urno nga. Ay, kat nasayahat nga rod ano kastamare. Nasaya at taam mo na timang talyaw itinagapuan na. Sana kas kadagiti daduma dita. Masinso dalabasit kat nakalipat dan. Ato yan to order mo a perfume kantela, Roxanne. Agyaman nak, Ma'am Fiona. Awan anyaman na, Roxanne. Ang mabalin ka di, manang ko namlapan kanya. Ah? Ay, saan ma'am? Nakababain mat. Girlfriend na katibos ko. Iso arumbang nalaang nga rod, ma'am, tiyawag ko kan ka. Di ka kadiagdanan. Ano pagsaritaan min deta ba na kini Fiona? Roxanne. Ah? Sir Jeffrey? Agpada kami ngamin kini Jeffrey, analag antirik na nakan ka. Amumi ngamin, anasingpot kan mapagtalkan ka. Iso anapagnuman mi, mauray saan da kaming awagan iti ma'am kan, sir. Ang... May saan na pud no agayem. Ti pangibilbilangan mi kang ka. Iso nga di ka nagkadkad. Sige man laangan. Manang Fiona. Manong Jeffrey. Yun. Kasta. O, di nagpinta sa denggan. Ah? Aguray ka. Pangtadam nga iti in-order mo a perfume kantela ginatang mo kanya. Ay, itad ko kaninanang ko, Manang Fiona. Ah. Kasangay na ka di? Saan, Manong? Kaya't ko lang nga ikan ititela kan bangbanglo. Mahilig namin nga agpadait itibado na. Iso dayta at tela tinapili. Talagamat nga ipatpatag mo ti naman niya. Uwan Manang, ipatpatag kan dungdungwag. Nga oray saan nga iso tipudpud no nga inak. Ha? Ha? Kinsi titawal ko, idi tulungan kan inampun nak. Manipod idi, imbilang nakmatan kas pudpud no nga anak na. Impatag kan pinagadal nak. Kasta ka di, nakasingsingpot matan no kasta. Gusto ka Manang Fiona. Talaga na singpat ni Nanang. Iso akayat kumat asubadan ti kinasaya at na kanya. Apay, awan ka di pamilya na? Sigun kan kwa na, natay ka no ti asawa na iti sakit. Iso anabalo. Ada ka no may isang anak na, ng pimanaw. Di namatan na ibaga ti makagapo no apay. Ah, kasta gayaw. Uwan Manong. Kaasimat nga rod ano kasta.
Dayta siguro ti may sa ama kagapo, no apay ang nasursuro na kamatan nga impatag, kas pudpud no nga anak na. Bilib ako na talaga iti kinalaing mong agdait, Mari Perlita. Ay kat syempre mat amare. Komportable ak dito'y dinait mo. 100%. Agyaman akmare. Talaga komportable ka. Ngamin, malaksid ang napintas ti pan nakadait na. Napintas pa iti tela na. Wan nga rod, Mare. Inted ni Roxanne dayto atela kanya. In-order na kano iti girlfriend ti boss na. Kasta ka ni. Napintas atela daytoy mare. Sigurado ang inginaan. Nanang! Yahoo! Adan ti anak ko, Mare. Umay ka dito'y silad ko, anak ko. Ada kami dito'y kini Antim Perlita. Agmano ak nanang? Kasya na ka ti Diyos, anak. Hello, Auntie Perlita. Naimbag nga oras yo. Naimbag nga oras mo, Mat Roxanne. Agmano ak, Auntie. Kasya na ka ti Diyos, balasang ko. Naimbag man ta nakapasyar kayo dito'y balay, Auntie. Uwan balasang ko. Intulod ko nga mintim padait ni nanang mo abado na. No kasta, nalpasan tim padait yo abado, nanang. Wan, anak ko. Nasayat mat nga rod Isunto ti usaramin ton bigat, nanang. Ha? Ne, apay, sa dino ti papanantain ton bigat, anak ko. Intamat agdit, nanang. Ano niya? Gimatang ititiket ti paborito yo a singer. Mapantay to agboya ije plaza. Ha? Agasem man? Impadaitan na ka lang arutin iti badom. Ilibre na ka pa, Mare. Kaya't kung amin, ngagbalin anaragsak ni nanang ko, Auntie. Talaga nagasat ti kumarek anangampun kan karoksan balasang ko. Abak mo pa, iti pudpud no nga anak na. Basta nang panaw kan nang lipatlatan kan kwa na. Kalpasan dagiti sakripisyo nga inaramid na. Ay, basol kumutket di ti amin. Iso na aramid na ti kastyahe. Aday ta kayo manan, nanang. Agsangit kayo manan ako, nak. Pasensya ka na, Mare. Ay, jak nalaplap dan tiniwat ko. Malagip ko lang amin. At pasensya ka na, uway. Mare Perlita. Pustuhan, nanang. Awan baso liyo. No adaman madi nga inaramid yun. Dayta gapo iti kalikagom yo, ama ikan iti nasayat, masakbayan ti anak yo. Nahusto ni Roxanne Josephine. Ba nag-amaawatan kumamit ti anak mo. No maamamok lang ti anak yo. Bagbagak na ito Kat iparupak kan kwa na anagbidot iti inaramid na apanang panaw kada kayo, nanang. Anyay tayo ko na yung ay bagayo anyak. Jeffrey, Fiona. Papa. Kwa, papa. Kahit may kumanti agkalay sa akin ni Fiona. Kasta ka rin! Wan, papa. Ay, katata kayo na ito. Salak matkan nga kadkad. Agyaman na, papa. Agyaman kami, Papa. Awan at nyaman na. At na kayo matan ito gusto tawan. Yan may isa, agpala kayo man. Nga na talaga na trabaho na. Nabayag na kamatan ng amo, Jeffrey. Sungawar nga ruden rason. Tapno sa anak ko manugot nga ikalay samtanak ko. Oh, makita. Kunak tumat ngamin kan ka saan nga agkadkad ni Papa, Jeffrey. Bahala kapag yaman ako na, papa. Agam na eh. Di ka kam-kamal eh, Jeffrey. Pang-asim lang. Tad di mo lukwan tanak ko. Di mo ikan iti pagsakit ang tinakam na. Nawatam? Naman niya dito, baba. Ika ni, adyak tupaldaangan tanak niyo. Katagyaman ako na ya. Iti pamalubos yung agkalay sa kamin kini Fiona.
nanang ko ti agcater iti kasaryo ko na Manong Jeffrey? Juan Roxanne, nagustuhan mi ngamin kini Fiona ti luto ni nanang mo. Maragsakan lakit din ni nanang. No ibagakkan ko na ti may papan iti daytoy Manong Jeffrey. Adamanen baro a customer mi. Ha? Uwan na. Sige, tay bagakkan ko na apaman a makaawid ak Manong. Anya nga tano, umay kami to agpasyar ka ni Fiona iti balayo. Iti kasta, ma'am mo mimot ni nanang mo. Ganun tapno, mapagsasaritaan tayo. Ti may papan kadagiti iluto na amakan inton kasarmi. Awan na, nasaysayat nga agpaiso no kasta Manong Jeffrey. Isu ti boss ko nanang. Ti baro a customer yung nga ibagbaga ni Manong Jeffrey. Jeffrey, si kakadinday ta, anak ko. Da kayo, te. Kaya ti asawan, ni Manong Jeffrey, ti anak yo anang panaw kada kayo, nanang. Pinanawak. Gaputamin saan na ti kinataok. Imbabainak. Narugita klase ti babae na ito at tao, Roxanne. Jeffrey, anak ko. Amo ti Diyos, ajak nagayatan ti kasyay, anapasamak. Talagang amin nga awan ti sabali pa'y apamuspusan iti. Tapno mabiyag ta, kan maikan kay tinapintas sa masakbayan. Amumat nga ado pa'y ti utang tayo iti, gapo iti panagsakit day di tatang mo. Huston! Diya kung kaya tamang naganpay dagiti bagayo. Di mo bugbog kawan ni nanang, Manong Jeffrey. No di mo kabailan a respetuan, gapo iti inaramid na. Pumanaw ka na. Roxanne. Idaydayo. Respetuan kan ipagpatag ko ni nanang. Gapo ta isu ti makagapo, no apay anaragpat ko dagiti harapap ko iti biag. Isu ti makagapo, no apay anadaanak iti pamilya. Kat utang ko amin kan ko na, no ay nyaman ti adda kanyang ita. Kapong kasi, anarugita klase a babae tinangampon ken Roxanne. Jeffrey, anak ko. Nakababain tinaramid na. Imbabain na ti pamilya na. Agraman siyak nga anak na. Isot ti makagapo no apay a pinanawak. No anyaman ti basol na nga ibagbagam. Panagkunak kat kay karonan dayta. Gapo iti kinasaya at na. Ang mga numas nakababain ka pa'y iti imaatang ti Diyos, Manong Jeffrey. Anya? Pudno analinis ti panagkitam iti bagim. Ngamdi mo mat amo at alyawan ti nagapuam. Awan utang mo ana imbag anak iti naganak mo. Isu asing ka ti mas nakababain, Manong Jeffrey. Awanan, pimanawan ni Jeffrey. Ang inggagayam itakat kagura nagpailangan. Kaano nakngata ang mapakawan ti anak ko. Kaano, Diyos ko. Lawlawag ang kaniti panunot na. At ipakaawat mo ti amin kan ko na. Gusto day ka na panagsangsangit yung nanay. Impati nakmanan ti anak ko, Roxanne. Pinanawan nakmanan. Kasta unay ti pungtot na apimanaw. Diyak laing pagarup ani Manong Jeffrey gayam ti anak yo anang panaw kada kayo. Di mo kumaguraan ni Jeffrey, Roxanne. Awan basol na. Siyak ti aking basol iti amin. Minansaak ti kinatao na. Gapoy iti panagtrabaho iti kas may sa GRO. Tapno at dala ang pangbiag ko kankuan na. Wen, ngam iti day jay. Nabayagan day tapasamak nanang. Nabayagan na nagbalbaliw kayo. Nabayagan ang nangabarwanan kayo. Talaga kit di anak kitip di pa nagpanpanunot na.
Ipatpatag ko na iti anak ko, Roxanne. Nan, Anyang at atirumbang nga aramidak. Tapno mapakawanak matan ni Jeffrey. naibagak matamin ng akayat ko nga ibagakan ko. Ikararag tayo langan iti Diyos. Asapay ko man, talawlawagan na ti panunot ni Manong Jeffrey, Nanang. Day tagayam ti makagapo, no apay ang naliday ka. Apay ang nagulbod ka kanyak, Jeffrey. Di ko na, ulila kan adam. Saan matgayam, tapinanawam tinam. Sorry, Fiona. Lumabalin. Kahit ko kumanalipatin namin na may papanitiday dyan tao. Kalpasan ti panang padakal, panang paadal, kan panang